parte ida, hahu nebe diak tebes. Biblia mak historia maromak nian. Nia hahu holiafuan bot sirane. Hahu fofon maromak halo lalehan horai. Oha tene oinsa maromak halo buat hotu-hotu. Honiliafuan det. Imagina tok, halo mundune holiafuan det. Liafuan nebe ia kebit ho forsa. Maromak halo buat hotu-hotu holiafuan. Nia halo fitun, loromatan, no fulan. Nia halo animal hotu-hotu, ikan, aihun, nomos aifunan. Buat hotu-hotu. Maromak halo buat sirane hotu tia. Nia halo Emma. Obele hare adang ho Eva. Maromak tau sira ia jardin Eden. Maromak halo sira tuir ninia imajen. Sira maksesai ukunain iha maromaknya fatin. Adang ho Eva spesial tebes ba maromak. Ohatene kalai katak omos spesial tebes ba maromak. O spesial tamba omos maromak halo tuirnya imajen. Nudar kreatura nebe maromak halo tuirnya imajen. Klaru halo adang ho Eva kontenti tep tebes. Maromak mos kontenti. Nia orgulyo honi nia mundu, no nia Emma. Tambah nia hare katak buat hirakne diak tebes. La iha buat tidak salah. La iha buat tidak at. La iha Emma ida kontra maromak. Hahu fofong nebe diak. Buat hotu-hotu, no Emma hotu-hotu hatene katak maromak diak tebes. Maromak foba adang ho Eva liafuan diak atu sira halo tuir. Ni hatete basira atu labelehan aifuan husi aihun spesial ida. Ohare, maromak hanurin adang ho Eva katak, nia maksira nia liurai. Ia matengke halo tuir maromak nia liafuan. Maromak mos hatete katak, sekarik adang ho Eva kontra nia liafuan, sira semate duni. Entaun maromaknya Emma, adang ho Eva, hela ia maromaknya Fatin, jardin Eden, sira makukun maromaknya mundune, dihusi halo tuir nia liafuan dia. Oh hatene saida ma akontese tuir mai.